Nguhaye ikaze muri kino kiganiro nitwa Muragwa Moise. Mu mirimo yacu ya buri munsi ndetse n'amaproje yacu twifuza kugeraho, haba no muri relationship cyangwa se intambara y'amajambo, ni byiza ko twiga guceceka, kuko guceceka ni intwari ikomeye cyane ikoreshwa ku isi kandi igatuma unesha byinshi. Kuko iyo uvuze uba ufunguriye umuryango umwanzi akamenya uwo uri we, akamenya ibyo utekereza. Mu gitabo cyanditswe na Sun Tzu, L'Art de la Guerre, yavuze yuko guceceka bituma wima umwanzi wawe irembo ryo gucamo, kuko ntabazi umugambi umufitiye, ntabazi plan ushaka kugeraho cyangwa se ibyo umwifuriza. Ariko iyo uvuze ubushize ubuzima bwa mukaga. Ku muntu ufite ubumuga bwo kutagira ubwenge, wamwambitse neza costume ukamushira mu bandi akaberwa atavuze, nta wamenye yuko adafite ubwenge. Ariko iyo tuvuze duha umwanya abantu bo kutwanaliza bakamenya abo turi bo. Ni byiza yuko tumenya aho tuvugira, tukavuga mu gihe nacyo, mu gihe gikenewe, bikaturinda abanzi. Guceceka bituma twitahura, tukitekerezaho, tukamenya abo turi bo. Guceceka bituma wiga abandi, ukamenya abo ari bo, ukamenya n'ibyo bakora n'ibyo batekereza, kuko mu mivugire yacu dutahura abo turi bo. Mu byo tuvuga umuntu ahita ajija uwo uri we. Hari n'amakosa menshi tugenda dukora muri relationship, mu rukundo, tugasanga twishize ku karubanda tutarashinga imizi. Urukundo rwacu rukaja ku social media za Instagram, WhatsApp cyangwa se Facebook, hanyuma tukikururira abanzi urukundo ntirurambe. Urukundo si urugaragarira kuri social media, ariko hakwiriye kuba n'urukundo rwo mu ibanga, rukaja hanze ibintu bigeze kure. Ariko biratangaje, mu minsi ibiri ukundanye n'umuntu ugasanga wishize ku karubanda, maze abandi batakwifuriza ibyiza, akaguca inyuma, bakavuga amajambo, bakakubeshera ibinyoma, ugasanga rwa rukundo wari urimo, ya relationship wari urimo n'umukunzi wawe kandi umukunda, birarangiye kubera amajambo y'abantu, kuko amajambo arica kandi agakiza. Ariko tubicecetse, abantu bokeka bakavuga byinshi ariko ntibabazi icyo ari cyo. Ni byiza yuko dufata umwanya wo kuja mu gacerere tugakora ibintu ducecetse, abantu gusa bakabona imbuto zisohotse z'ibyo dukora. Muri proje dukora za minsi yose, uzibwira umuntu akayikora ya proje gusumba wewe, kuko wari wayimubwiye mbere ugasanga wowe utahizero, cyangwa se akayiburizamo. Ariko guceceka ni intwari ikomeye y'umunyabwenge, bituma ushika ku iterambere ryawe. Guceceka bizakurinda kugira umuntu ubabaza. Guceceka bizakurinda umubano mubi n'abantu. Iyo ucecetse ukirinda guhubuka, bizatuma ubana n'abantu neza, kuko iyo tuvuga tutabanje gutekereza bituzanira akaga mu buzima bwacu. Hariho n'abantu bashobora kuza bagushakamo amajambo, bakakuvugisha ukavuga mu gihe bidakenewe, ugasanga ushize ubuzima bwawe mu kaga. Ariko ni byiza yuko dufata umwanya wo gutekereza, tumenye ni ryari bikwiriye ko tuvuga, ni ryari bidakwiriye ko tuvuga. Simvuze yuko igiteka ryose dutegerezwa guceceka, ariko tuvuge bikenewe, tuvuge mu gihe tubona ari nyabyo dukwiriye kuvuga, maze tugashika ku iterambere ryacu. Si byiza ko ibyo dukora byose bije ku karubanda kugira ngo bibonwe n'abantu bose, kuko ari byo tuzokora tugasanga twebwe twenyine twisubije inyuma kubera yuko twabivuze. Ndagushimiye kuba ukurikirana bino biganiro byacu kuri YouTube. Ni Muragwa Moise, 257. Kino kiganiro nimba wagikunze ugisangiza abandi, ndetse tuba dushaka na commentaire.